Naišao sam na jedan jako zanimljiv film na temu sletanja na mesec. Godina je 1967. SAD i Sovjetski savez se tehnološki nadmeću. Ostale su još samo 2 godine u toku kojih treba ispuniti obećanje pokojnog predsjednika Kennedyja da se američka zastava vijori na mesecu. Program kasnije. Modul za spuštanje nije spreman, a da stvar bude još gora, KGB ima kraticu u NASA. CIA ima plan da pošalje lažnu dokumentarnu filmsku ekipu sačinjenu od svojih agenata nižeg nivoa, kako bi makar pronašli kraticu. Međutim, kada umjesto toga otkriju probleme u tehnološkoj najnaprednijoj ustanovi u zemlji, jedan od njih predlaže operaciju Lavina, odnosno lažiranje sletanja na mesec. We need to send people who are going to look like they have no idea what's going on. Us, as a documentary film crew, we can pretend that we're from the National Education Television Network filming the definitive Apollo documentary. We're there to chart the race to the moon. Sa jedne strane, operacija Lavina je čista genijalnost. Recimo ideja da se materijal snima digitalno pa prebacuje na film od 16 mm pa opet nazad na digitalni format je apsolutno briljantna. Apollo 11 bila je prva misija sa zadatkom da spusti ljude na mesečevu površinu. 5. misija u okviru Apollo programa sa ljudskom posadom i 3. sa ljudskom posadom koja je letela prema mesecu. Tročlanu posadu Apollo 11 činili su Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. Neil Armstrong bio je vođa posade, Michael Collins pilot komandnog modula, Edwin Aldrin pilot lunarnog modula. Dana 21. jula 1969. godine u 2:56 po univerzalnom vremenu Neil Armstrong je postao prvi čovek koji je zakoračio na mesec sa svojom poznatom rečenicom "Ovo je mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo". It's one small step for man, one giant leap for mankind. Postoje brojne teorije zavere da se sletanje na mesec nije dogodilo. Jedan od razloga za sumnju je to što se američka zastava njišće, a ne bi trebala da radi to na mesecu gde ne postoji atmosfera. Međutim, zastava se njišće samo dok je dodiruju astronauti.